Abusia for me mobibia kwaba ediba attention TV so anni emre asose jana de share abusia say wa up for bracket to media attention trading issue you media no eba abeso mo anni me share we say social media handles me like commenting share na for huni pa attention for your war edema oh my Ghana sanso na pese utu kwan ekwa brochi ekosuya de ekoye adwuma kobo bra wo honom de a me can for Obatampa Express Consultancy edema anni so be so to kwan be call country be to say Mexico, Canada, Australia, Brazil and me can for Obatampa no picking numbers no good screen as no na say no Eddie in Peter Hundi abusia for asema ababe Tvgh na say some trendy with social media so any say Ohene David na ya Brian Ohene David Edin Sembi akọ edi ama eye Ajagurajah said the mambo ni ya mofa encheme odi akọ ama Ajagurajah say hey so wo akọ na oni eye omampani dada eye Jona Jekum kofo akwa kwatwa mfoni ede nkrofo akomode wo matwitwa mo ho ahia ene de ene omampani dada Jona Jekum kofo ene etie Ajagurajah eba wonchen nya bia obeba wonchen kwa odi number minim ade ode be che na say nantwi na sa poncha akoko bia hweye na wanwe na ene wo wedi a ene ye wan kasa wonam ena wawe ne fi so no Ohene David ni se oson daye no na eye omampani dada eye Jona Jekum kofo no okoni krechi ane ye daye na wo se oson ye nti so ni na so re enam na anasa ade kura Ajagurajah de kwache ni ne dia na chese ono ankasa nam ena ware owie ina nso hono ma no se mo amudidi Ajagurajah echi mo amukọ Ajagurajah asori ni nyina in fact said ono na eka wanyamia magimi pa munim nyansa ekoma ede muninti Ajagurajah ntimi nko flooding nko fo abrofo biti awom no waba be flooding nko fo no agisika no de no aduane na mususu muguso tese mo ye agimifo ye pa wie ye so wa Ajagurajah wuni bibia just ade ade ku ntati akora wuni bibia wa onam hokra etuo etwa wo ho ahia nso so o sore pe onam aboti na etuo etwa ho ahia nso so sore pe mo medi we na mo fa nkosi modern na mo emmom ho ba agimifo atisa mo de mudidi Ajagurajah chi bacho abusuafo Ohene David na ka say Nyame na meka ani osimunnim nyansa baako say na wo Ajagurajah say wo so wotumi a o papa yare eda edema sabi odwunso gu ne ho sabi odidi amfacha ne jane na gu ne ho no wo wotumi a ne kosa wo papa yare eni kwan say wo besa amanfo chese obi meji bibi mo ho ba ko hwini etese wo eni owie no tisi eye Opambour say Beneza tisi ni so edi bi mani asofofo amatwitwa Ghana fo ahia evangelist Suro Nyame wase Suro Nyame de Jimmy wa Jimmy kura chen obi a young boy otwitwa to festa hwe rasta hwe de ben kura ne ha o chese Ajagurajah Jimmy na bia na chese wo de wo fe me koma edi winti chese wo de obesa amanfo beto ofre beyewe na se wo kura wonnim akone kobusa eye sofo akwese ewu ai kobuta sofo akwese ewu de ba ade no wamba meye odidi ahemfofo atem kasa ahemfofo na oma tonton nsase edi entu ahemfofo didi nkofo sika edi just we didi nkofo penifo no eye sofo akwese ewu didi omusika edi nenzo so ene oti TV so ti radio so ti na sorry a ade a wo ya ne se wo ye te se ade a wo ya ne se okọ no akoye mina na wa bo ahemfo ni din mi mami muso me yese just wa fa chira kwa jijis just so into Suro Nyame uni ma kono ko bisa so fa kwesi ewa Opambour first me ka me kwa yese woni Ebeneza ono ano no wa ho ka me akwa yese ai obi kan ye mreye ka me akwa yese woni obi ni competition pa kai tete no first ba no enye na kese o sise se first no
se obi nim nyane obi a obi nim sheda kope obi no de na ba beto ye planting na ne maame obi na busa for de aba me ba na wo ye mo ye ai no aya no anyane no ai ade be chi ni week be no na che se Opambour so akọ nyane wofo ye tese wa yes eyaza omuni hwe Ghana for the entina se ni DCV ensa omuni bibia hwe kapre bibia omuni che se eno na che so mkonya santa ase ma egu asori dem won mu nyina che se o ma refa o mo ni fan so anyenyem enso ene de Opambour wadani comedian Opambour ene he o ye we in fact nso hwewa kase hwewe nkase nso no epeten nso we ni nsema Ohene David e de akọ ama eye Ajagurajah Opambour so Nyame ene akwasi Reverend akwasi ewa nsema de akọ ama wo mo no se Ajagurajah so otumi a sawo papa eyare aha na brebe makwan ya me dey attention training issue dwumede na ba na wie ya me amede beso mo ne dia me jeso ane aduana de hye akosia sewa ampa for bracket to makramo